What's up guys? What's up guys? It's me, Kelvin, and as you can see, today is gonna be a very special day sa ako akay. Finally, magpalit may computer. Thank you. Thank you. Welcome. Tarong mo, eskwela ha? Ay, yes. Tarong game. Tarong mo ng duwa. Alright, nami diri karon sa Abriza. Nangaonlag pa ni Odto. Pauli na meron. Nadriang, ito ang new PC. Let's go! Excited na ako mag-build guys. Let's go! Yee! For the processor, I am using Ryzen 5 5600X. For the graphics card, I'm using PNY RTX 3060 Uprising. For the CPU cooler, I'm using CoolerMaster MasterLiquid ML240 Illusion. For the power supply, we have Cougar GEX series GEX 750, which has 750 watts and it's 80 plus gold fully modular power supply. For our RAM, we have 16 gig. It is GSkill TridentZ Neo. For the motherboard, we have AsRock B550M Steel Legend. And for our M.2, we have WD Black 1TB NVME. Ryzen 5 5600. Check na to daan. Walay pins. Ay, walay pins. Kasat like pins. Pasok to. Bra. Krugan o kamot eh. Nga. Kurba. Tara. Tabang kita. Update guys, mag alas 6 na. Wag uminaw man. Rapid na. Ito akong maglago. Ina. Lights. 6.5 hours later. Alright, so what's up guys? It's been 2 days after gibuild na mo ni nga PC. So within that time nga wala ko naka-video, gi-transfer na ako tanan ako mga daan nga files. Actually gina-transfer pa. Gi-download na ako og tanan kailanganon nako like games nga gusto nako dulaon, Microsoft Office, tanan editing softwares na ako ang gusto ibutang dere. So far
nalingaw ko sa pag-build sa ako ang PC. Nalingaw me ni Tito mag-build sa akong PC. Nadugay lang jud me ani kanang sa AIO kay wala mi kabalo kung kabalo mi unsaon pero dili day siya yung ana kadali. So medyo nadugay dito. Wala pa din ako natanggal ang kuan kaning iyahang cellophane sa tatanggalo na to. Okay, let's go. Alright, so that being said, I think diri na mag-end ang atong vlog. And before na to i-end, gusto na ko magpasalamat lang jud sa akong mamagpapa kay no sila ni palit ani next akong tito kay gitabangan ko niya pag-build ani. Actually basta na ay PC build kami gina ni tito. So sa iyahang pag-build sa una, kung maka-remember mo, iyaha tong computer, gitabangan po na ako siya build. And kani gitabangan po ko niya build. So yeah. So kato, thank you guys for watching. See you on my next vlog. And yeah, bye.